Mbunge wa Ateti William Kamket wa Sigor Peter Lochakapong na Senator wa West Pokot Julius Murgor ni mahũngĩtwo mahũri ofisini nene cia DCI gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. Atatũ acio mahũngĩtwo mahũri gũkĩrĩkana nĩ matuhũkirwo mĩario ya gũcogera ngũĩ Baringo na Samburu hĩndĩ ya mũcemanio ũmwe wa ũteti gĩcigo-inĩ kĩrĩa kĩgũmĩirwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri. Kũrerĩkana nĩ mareganĩte na thitango icio na ũhoro wa gũtuĩka atĩ nĩ makuruhanĩte na njĩra oro yothe na hithũkĩra ya kambi ya GSU na thukuru wa mũthingi mwena wa Kapinda Sum kaunti-inĩ ya Baringo. Nĩ marekereirio thutha wa kwandĩkithia ndũmĩrĩri na maabitha a DCI na nĩ moretio mekinye mbere ya cikaro ici rĩrĩa megũbatarania. Tukakutana na DCI na tukaeleza yeye ile mambo ambayo tunajua, lakini kwa ukweli hii ni fitina ambayo inaendelezwa na majirani wetu, ambayo tumejua kwamba pia hata hawajakuja kurekodi statement, na sisi tulikuwa tunasema tu ile ambayo wananchi wanatuuliza. Tumekuja kuwa surprise na maneno hapa ya videos ati sijui tuliongea tukiwa wapi. Nimewaeleza hawa maofisa kwamba mimi ni bishop wa amani. Ile tunasema tu ni kwamba hii maneno ya boundaries ambayo tunasema kila wakati imefika wa kuaddress maneno ya boundaries. Kwa mfano, kama mbunge wa Ateti tuko na shida kwa boundary yetu na Turkana East. Lakini ukweli ni kwamba kilio cha Wapokot wawe katika Kapenguria constituency, West Pokot na wawe katika upande wa Ateti imekuwa kilio muda mrefu sana.